Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Intun sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nag-istambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. At da trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Aga semanday ta ginatang mau bakal. Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto Adela. Ay na, adda friend. Sino nga ito, Jay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko tay jay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan di na palabo sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na matan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho, tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, wow. Agawam dito maraytan eh. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, adda ka ba't gayam di tamanang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano mga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag, Ay, manang? pangasim, Sumapul kakit day ti pagtrabahwam, tapno saan aday tagis istambay ti ubraam. Awan mo't nga rod pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apagaplayan, no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanan ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mo't kas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwab, narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, nukas ta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay nanang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kat kabsat kumot da ijay.
mabambanog ni manang mau ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laang. Di mo urayan na mao matikabsat mo ka, kunakto manay. Nalpasan tatang, naipastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta, tapno saan nga isupaya panunutag. Mapanak manan itayan ni Manang Adela. Ay nawaw, ijay manay, mayat tagis tambay ijay tatang. Adal sa trabaho ni Manang Mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya, amok ti pagtrab-trabaho ni Manang tatang. Ay una yan ti kastarumel. Ngala, ang robota kon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanugan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laang no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntom, friend. Ay nawaw, niadin mo samot dahi jay, friend. Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapanagis tambay ijay. Wen nga rod, friend. Kayat namutag dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo Manang Adela. Apay, anya man ti aramidam ijay? Di Manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot ten Di ka matanagan, ta sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo ten Manang. Ipabulod mo manan ti tulbag mo. Agsaga to, sakbaya pamanawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak itayan ni Manang, sakbaya nagawid Saan nabsugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namukla nga sermonan dak. Sana kumapay nagawid. At least itayan ni Manang, natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak mat itar aramidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka man langay. Nagrigat ka kasarsarita. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan ti tulbag ko. Aywan, inlumang ko itinangisi ta sapatos mo Manang. Ay naimbag kumamot no sung batam adagos ti awag ko. Pasensya kan Manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito irwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga minanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Anya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokon da jay atao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, diya ka no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay Manang.
Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, ah? Ay, kuha manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa iti aramidak. Nagdalos ka kumamot asak bay apimanaw ka. Ni manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmat ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Jak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. No kayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day tala abanag nagaduti sa ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang, iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Ngapay ijay, ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Iti lang tatang, saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga main day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manag na. Ay saan lang aday ta? Inibus na pa iti abastaw ni manang na. Isumad lagay, masana na mapan ijay. Uwin tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay katisumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mau. Adda punto ni manang na, angam, payadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma ta kasarsarita no daduma, tan nagadaw arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no sinirmunam. Iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day ko nasaya at ti kastangar aramidam si Caromel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay? Ay na, mapanan titaway. Ang maging kaita awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mo, adalat tama na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulagan ti panunuton dagiti kalugaran tayaw, tunggal makitkita dati kastangar aramidam. Amok tirarambirak, nakayukid di mo. Awanan na, ang mga no panunuton da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakam. anya nga rudain ti planom ita Romel. Diyak nga rudan mo tatang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planom amang pasaya at itibiyag mau. Anya ko mamatya mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan tatang? Kasaritam ni manang mau, tayo ti makaamaw no may papaniti kasta banag.
Ang mga no kagura nagpailang datang. Ipaadas mo ta ah. Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko na, Romel. Kayat ko ti agenrol iti TESDA manang adela. Itaman pa'y. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya nga'y ti kayat mo nga i-enroll. Panagkunam manang anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplayam? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.